Siyanivusela siyanibingelela abazalwane egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Sivela kini sikiyo iCathedral yase All Saints leseMbabane eSwatini. Namuhla ke sibonga yena bakwethu Dean losinika leli thuba lokanye nathi futhi kulena nkonzo. Siyethemba ukuthi bazalwane batayithokotela lenkonzo. Namhla ke bazalwane lesonto le22 emva kwa Pentecost liphinde futhi bele lisonto le31 leminyaka. Phinze futhi ke lokusithokotisa kakhulu thina nje ikakhulu siba se All Saints ngokuthi namuhla lilanga le All Saints Day. Sithi ke lilanga lalabangcwele bonke All Saints Day. Namuhla nje timhla tilititine lulunye enyangeni yeLweti eminyakeni wa 2020. Tifundwa tethu ke bathandzekayo titholakala encwadzini yethu yetifundvo ekhasini le-16 bese ke encwadzini yethu yenkonzo tifundvo tethu titholakala ekhasini le-312. Siyayibonga ke ikwaya yethu leyisiqalele lena nkonzo ngeliculo 283 abangcwele bahlobe ngezingubo ezimhlophe namagatsha esundu nemiqhele engaboni. Liculo 283 njengoba sishilo ukuthi namuhla lusuku lalapho sibonga khona uNkulunkulu ngokuthi singilabangcwele bonke baNkulunkulu. Siyethemba ke bazalwane ukuthi nitayithokotela lenkonzo kanye nathi. Inkonzo yethu ke itholakala ekhasini le-104 ngalokujwayelekile inkonzo yesidlo. Siyaqala ke bathandzekayo ngosayenani ayebelawe futhi thumisani inkosi yithumisanini netinceku tenkosi akabonga uNkulunkulu yise nendvodzana namoya longcwele alibanga ligama lakhe nyalo nanini. Bese sithumisa sibonga uNkulunkulu ngayo ingoma yethu iGloria sithi akathunyiswa uNkulunkulu losezolweni kube nekuthula nelothando kubantu Nkosi uNkulunkulu Nkosi yasezulwini siyakubabada siyakuthumisa sikholeka kuwe siyakuthumisa siyakubongela uthumbo lwakho kolo somandla nababe Nkosi ndvodzana letelwe yodwa Jesu Kristu Nkosi uNkulunkulu vana yankolonkolo vudzana yeyise lesusadonote mhlaba sihawukele wena losusadonote mhlaba sihawukele wena losusadonote mhlaba yemukela kuthandaza kwethu wena lohlethi ngesekunene saNkulunkulu yise sihawukele ngobe nguwe wedwa longcwele nguwe wedwa lo enkosi nguwe wedwa Kristu kanye namoya longcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu yise amen. Sisonzele tinhliziyo tethu kusimakathe ngemkhuleko kanye asithandaze. Nkulunkulu somandla tinhliziyo tonke tivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa nguwe kude lutho lolufihlelwe wena gezayo mcabange tinhliziyo tethu nephefumula kude moya wakho longcwele ukuthi sikuthandze ngalokuphelele silidumise ngalokufanele igama lakho lengcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Usise hawokele Kristo si hawukele Usise
Thanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangabo onke emandla akho. Lona-ke umyalo wecala nalomkhulu. Nowesibili ufana nawo uthi wathanza makhelwane wakho njengoba uthi thanza wena. Le myalo lemibili kubambelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe-ke umuntu onile sinemmeli embi kweyise, Jesu Kristu lolungile, nguye loyinhlawulo yetolo tethu, ngoba yena waphisa ingadi yakhe esiphambanweni eCalvary kude kokuthi thine sonke sithethelelwe intono tethu uma sivuma kusimakade. Ngakho-ke asivume intono tethu, sithimisela ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngekuthula nangelithando nabo bonke bantu. Sitawuthula sikhashane. Kanye-ke bathandzekayo asithandaze. uNkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoka, siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngicabanga nangekhuluma nangekwenda nangakwendile bekufanele sikwende. Ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile, sende sikukhondeke ngihamba lokusha kude igama lakho lithunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendulwa ngeliqiniso, akasiyawukele asithethelele intono tethu, asikhulule kude, asimise, asiqinise ekulungeni konke, asigcineni asekuphileni lokunini nanini, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wanamuhla asithandaze. uNkulunkulu webungcwele, inkhatimulo yakho imenyetelwa etitukulaneni tonke, sisajabulela lukholo lwalabangcwele bakho, sikhuthaze silandzele isibonelo sabo ngesibinzi nangentokoto, ngaJesu Kristu inkosi yethu lophila busa nawe namoya oyingcwele, uNkulunkulu munye nyalo nanini nanini. Amen. Sitawuhlala phasi bathandzekayo, silalele tifundvo letibekiwe talolo suku lwanamuhla. Sifundo sekucala sitawusifunzelwa ngumake Mhlanga. Sifundo sekucala sitholakala kuSembulo sesikhombisa kusukela kuverse 9 sekugcine sicumbu lesikhulu sebantu. Emva kwaloko ngathi ngiyabuka ngabona sicumbu lesikhulu sebantu lesingeke sibalwe ngumuntu. Kwakubantu lababephuma etiveni tonke, nasemindenini yonke, nasemaveni onke, nasetilimini tonke. Babeme embi kwesihlalo sebukhosi nasembi kweliwundlu, bembethe tingubo letimhlophe. Etandleni baphethe emagala elisuni. Sakhala ngelivi lelikhulu sathi, insinziso yaNkulunkulu wethu lohleti esihlalweni sebukhosi neyeliwundlu, tonke tingilosi tema tidungeleta sihlalo sebukhosi, nemalunga netidalwa letine tawa phansi ngebuso embi kwesihlalo sebukhosi, takhonda Nkulunkulu, tathi, Amen. Sibusiso nebukhosi nekuhlakanipha nekubongwa neludumo nemandla nokuncoba akube kuNkulunkulu phakathe naphakathe. Amen. Lelinye lemalunga lakhuluma kimi lathi, bobani laba labembethe tingubo letimhlophe? Empeleni baphuma? Ngathi kulo, Nkosi, nguwe lobatiko. Lase lithi kimi, laba-ke ngibo labaphume ekuhluphekeni lokukhulu. Bageze tingubo tabo taba mhlophe ngengati yeliwundlu. Kungako nje basembi kwesihlalo sebukhosi saNkulunkulu
bamkhonda imini nebusuku ethempelini lakhe. Lowo lohlala esihlalweni sebukhosi uyawubasingatha ngebukhona bakhe. Bangeke baphindze balambe, bangeke baphindze bome. Lilanga lingeke liphindze libahlabe ngekubashisa. Kude noma ngayini leyawubashisa, ngobe liwundlu laNkulunkulu lelisenkabeni yesihlalo sebukhosi liyawubelusa libaholele emithonjeni yemanti ekuphila. uNkulunkulu uyawukwesula tonke tinyembeti tabo emehlweni abo. Siphela lapho isifundo sethu sekuqala. Siyabonga kakhulu ke kuma mhlanga. Sitawuqhubekela ke kulo lihubo lelibekiwe, lihubo le-34. Sitawuqala ke kufundza evesini lekuqala siye evesini lelishumi, sibe sesifunza nelivesi le-22. Lihubo Psalm 34 verses 1 to 10 na 22. Ngitawufunza ke batsandzekako. Simakatse ngiyakubonga ngato tonke tikhatsi, ngimdumise ngemlomo wami ngingakhawuli. Phefumulo wami utigabatisa ngasimakatse, labahluphekako abeve bajabule. Tumsani simakatse kanye nami, siphakamise ligama lakhe kanye kanye. Ngakhuleka kusimakatse wangiphendvula, wangikhulula kuko konke kwesaba kwami. Lababheka kuye bayamamatheka, buso babo bungeke budliwe ngemahlobo. Ngangingumuntu losihlupheka, ngakhala kusimakatse wangiva, wangisinzisa kuko konke ukuhlupheka kwami. Ngilosi yasimakatse yakha umthangala longetungeleta labo labamesabako, ibakhulule, ibavikele. Aseninambitse nibone ukuthi simakatse muhle unemusa, obusisiwe lo lokhosela kuye. Yesabani simakatse nini labangcwele, ngobe abaswali lutho labamesabako. Ngisho nemabhongwana emabhubesi ayeswela alambe, kodwa labo labafuna simakatse bangeke baswele lutho loluhle. Simakatse uyakuhlenga kuphila kwetinceku takhe, labakhosela kuye bangeke badliwe licala. Kuthunyiswe yese nemvotsana namoya nogcwele, njengoba bekunjalo kuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini nanini. Sihlale phasi silalele sifundo sesibili. Ngibingelela abazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Sifundo sesibili sitholakala encwadzini yaJohane wokuqala, sahluko sesithathu kusukela evesini lekuqala siyoma evesini lesithathu. Kufunzeka kanje: asenibukele uthando olungaka babela sinike lona, kuthi sibidwe ngekuthi sibantwana baNkulunkulu, futhi vele singabo. Ngakho-ke live alisadi thine, ngoba alimatanga yena. Bathandzekako, nyalo sibantwana baNkulunkulu, noko akukabonakali ukuthi siyawuba yini. Lesikwati kokuthi ngesikhathi aqhamuka Kristu siyawuba njengaye, ngoba siyambona njengoba anjalo. Wonke umuntu lonalo lelo themba kuKristu uyatihlambulula njengoba naKristu ahlambulukile. Live la Siyabonga naso sifundo sesibili. Sitawusukuma ke nyalo sihlabele ingoma yelikhulu, ingoma yelishumi nesiphohlongo ekhasini 357. Ingoma yelishumi nesiphohlongo, ingoma yemtsimba wemvana. Ya Nkulunkulu ensenze sonelo tomone mandla Tomeseni, Alleluia.
lakhe tiliqiniso telungele. Alleluia, alleluia. Thomesani uNkulunkulu wethu nine nonke tinceko takhe. Nineleni misabako labancane nalabakhulu. Enkosi uNkulunkulu wethu somandla seyiqalile kubosa. Yethomeseni, alleluia. Sithokozise siphakamise sinike lo thomo. Alleluia, alleluia. Umtsimba wemfana sewufikele, makoti wayo sewute lungiselele. Wembethe ingopho yekulunga, yethomeseni, alleluia. Ngengubo leqathimulako yelineni, alleluia, alleluia. Kuthonyiswe yesenenbotsana nomoya lo ongcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kosenjalo nanyalo, koya kubanjalo kude kube nini. Amen. Silaleleke livangeli silifunzelwa nguye baba wethu Dean Advent Nhlanhla Dlamini. Ngosebenande Nalalani kulanze sobenza balemnanzi ngomateulo ngcwele sahlume sesihlanu sicala evesini lekuqala. Akadunyiswe Kristu msenzisi Jesu watsi kube abone ticumbi tebantfu wase wenyukela entsabeni, wefike wahlala phansi, bafundzi bakhe base beta kuye, waqala kubafundzisa watsi, babusisiwe labampofu emoyeni ngobe umbuso welizulu wabo. Babusisiwe labakhalako ngobe bayawuthuthuthwa. Babusisiwe labamnene ngobe bayawudla lifa lemhlaba. Babusisiwe labalambile bomele kulunga ngobe bayakwesuthiswa. Babusisiwe labanesihawu ngobe bayahawukelwa. Babusisiwe labahlanekile enhlitiyweni ngobe bayombona uNkulunkulu. Babusisiwe labalamulako ngobe bayawuthiwa bantwana bekuthula. Babusisiwe labadingelwa bahlushwe ngenxa yekulunga ngobe umbuso welizulu wabo. Nibusisiwe nabanethuba banidingela banihlupha bakhulume konke lokubi ngani, baniqalele emanga ngami. Jabulani nithokoze ngobe umbuso wenu mkhulu ezulwini, ngobe nabaprofeti labanendulela babadingela babahlupha kanjalo. Nalekele evangeli la Kristu. Oh
Simakathe sitawuqhubeka ke simemetele lukholo lwethu bathandzekayo ngokuthi sisho kanye kanye sivumo selikholo senasiya ekhasini lelikhulu nesiphohlongo page 108. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla mendiwe elizulu nemhlaba newako konke lokubonakalayo nalokungabonakali. Siyakholwa kuye Inkosi yinye Jesu Kristu odzana levele odwa kuNkulunkulu ivele kuyise kwezikhathi zonke. iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kuko kukhanya. iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo eyavela ngendiwanga sethu sayo sinye neseyise okwentiwanga yokonke yehla ezulwini ngenxa yethu thina bantu nange kusisinzisa yaba inyama ngemandla amalo ngcwele kuyo intombi Maria yaba umuntu yabethelwa esiphambanweni ngenxa yethu kubusapho ntiyo uPilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni ilanga lesithathu yabuye yavuka njengalokusembhalweni yenyuka yaya ezulwini ihlethile sekunene seyise iyawuphinze ibuyeke elidumo tekwehlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo awuyikuphela. Siyakholwa nakumayalo ngcwele loyinkosi lophilisako lophuma kuyise nendodzana lobongwako athunyiswe kanye neyise nendodzana washumayelanga abaprofeti. Siyakholwa nakulo libandla linye lelingcwele lelikatholika lebapostoli. Sivuma umbhaphathiso munye wekuthethelela tono. Sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi letitako. Amen. Sitawuthola ke bathandzekayo inshumayelo yanamuhla sihloko sayo ke inshumayelo sithi sibitelwe kuba ngilabangcwele. Sibitelwe kuba ngilabangcwele. Sitawukhumbula ke bathandzekayo ukuthi inshumayelweni yeviki leliphelile sabuka sabona ukuthi kumelula kangakanani ukuthi singalahlekelwa lethembiso taNkulunkulu. Njengoba sabona labo labaphuma eGibhithe kwakuthi inqumbi yabo abafinyelelanga evele lesethembiso. Sitshela ukuthi kwaba Joshua naCaleb kuphela labakhona ukuthi bangene. Bonke labanye basuka evele laseGibhithe kodwa bafikanga evele lesethembiso. Ngisho na Mose lombala siyafunza eviki leliphele ukuthi kwayibona kwakhonjiswa kwathiwa naliya liKhenani kodwa akazange afike kini. Yini indzaba kuloko ukuthi behluleka kumethemba uNkulunkulu. Bashesha ukuthi babone letinye tithixo batikhonde babeke uNkulunkulu eceleni. Lokunye kubazalwane lokungenteka ukuthi sigcine nathi sifana nalabo abazalwane labangazange balibona liKhenani ngokuthi sigcine singafinyeleli embusweni waNkulunkulu ekubuseni kwakhe kwangona phakathi. La sithembise bona esipho la sithembise sona sempilo yaphakathe embusweni wakhe. Ngokuthi siyathi uNkulunkulu bathembisile bonke labakholelwa kuJesu Kristu nalabavuma Jesu Kristu ayinkosi nemsindisi ukuthi bayawungena edzilini lakhe lelingcwele. Kodwa kunenteka ngokuthi impilo tethu sisahamba silingise nabo abantwana bakaIsrayeli labathi bahamba basuka eGibhithe baya evele lesethembiso bangasafinyeleli kilo live lesethembiso. Singenteka sihambe naye uNkulunkulu iminyaka leminingi sihamba ehlale sibona imisebenzi yakhe nebuhle bakhe kodwa sigcine singangeni ekuphumuleni wasimakathe lasibekele kona lokukuphila lokuyingona phakathi. Namhla ke bathandzekayo siyafunza ukuthi sibitele sonke ukuthi sibe ngilabangcwele baNkulunkulu. Nangabe kukhona lenye into letawusivimba ukuthi singafinyeleli ekuphileni phansi kwesandla saNkulunkulu ekuphileni impilo uNkulunkulu lasinikete yona ngiloko ukuthi sehluleke noma sikhohlwe kwathi ukuthi thine sibitele ukuthi sibe ngilabangcwele. Mhlawumbe ngemiqondo yethu sinako ukuthi labangcwele laba bakadzeni laba bahamba kuleta tikhathi leta ngibo ke labangcwele baNkulunkulu. Cha bazalwane nathi sibitele ukuthi sibe labangcwele baNkulunkulu siphile ebungcweleni baNkulunkulu sitiphile impilo tethu ngekwetindlela nangekwenthubo nangekubitwa ngoNkulunkulu.
Sibitiwe kabazalwane ngokuthi sifune umusa kaNkulunkulu. Siwufune uthando lwaNkulunkulu, sifune nendlela yaNkulunkulu kuthi ethi ekugcineni kwako konke impilo tethu siphiwe, ekugcineni kwato impilo tethu siphiwe impilo yengunaphakade, noma siphiwe kuyophila sihlale naNkulunkulu ingunaphakade. Namhla ke siyabuva Jesu Kristu usenthabeni uxoxa ke nebafundi bakhe, ubafundzele la kulesaya sikubite ngokuthi ngema beatitudes ngesingisi. Uyabatshela ke bazalwane ngokuthi labafundi bakhe ubatshelela ngokuthi bathi ukuthi yini letawudzingeka etimpilweni tabo kude kwabe bakhona ukuthi babe labangcwele baNkulunkulu. Uyasitshela ke Jesu la ngokuthi sitawubitwa ngokuthi sikwadi kulila nalabalilako, siyabitwa ngokuthi sibe labamnene labathobekile, sibe labo labalambela abaphinze bomele kulunga kwaNkulunkulu, sibe labo labanemusa, sibe labo labanetinhlitiyo tabo latimhlophe. Sathi futhi ngokuthi kusenjalo sitawuhlushwa, sihlushele ngokuthi senda lokuhle. Uthi Jesu siyabitwa noma kunjalo ngokuthi sibe labatawuletha kuthula, ngokuthi kube nekuthula emkhathini webantu uma ngabe sifuna ukuthi sifinyelele embusweni wakhe waphakade, sikwadi ukuthi nathi njengoba namhla simemetela sithi labangcwele bonke, nathi sitholakale singcenye yalabo labangcwele bonke lababonakala bemile esihlalweni saNkulunkulu. Uthi ke Jesu babusisiwe labo labaphukile emoyeni ngoba umbuso weNkulunkulu welizulu ngewabo, ngoba labaphukile emoyeni bayakholwa ukuthi bafune ubuso baNkulunkulu. Kanti labo letinto tonke tingathi kuhamba kahle kubo baye bativele kwangathi abasamdingi uNkulunkulu empilweni tabo, kanti sebayalahleka, sebatawuthi khanza, sebakhweshile emngcweleni baNkulunkulu, sebangasavumeleki ukuthi babitwe ngalabangcwele baNkulunkulu. Evini ke lesilitholile kuJohane wekuqala siyathola ke bathandzekayo ukuthi nakabuya Kristu atawulandza abazalwane bakhe siyadzingeka ukuthi sifanane naye. Siyathi ukuthi live lilwa nathi namuhla njoba lalivele lilwa naKristu. Miningi imithetho leyakhiwako kuletinsuku yekuvikela noma ekuvimbela ukuthi inkolo yobuKristu ingakhoni ukuthi itsitse impilo tebantu. Kuguqula tintfo, kuguqula lebesikwati kude ngokuthi sitewemukela lokhu livele litanako, singasakubuki lokhu livi laNkulunkulu lelikushoko. Kuletinsuku tintfo livi laNkulunkulu lelithi atikalungi, kodwa imithetho seyiyashaywa leseyentiwa abantu lethi cha ke leto tintfo tilungile. Fanele ke sathi ke bathandzekayo ukuthi kuningi lokutawukwendeka siselapha emhlabeni, lokutawuphikisana nekukholwa kwethu, lokutawulwisana nekukholwa kwethu, lokutawulwisana nekukuthi thine sifune kube nabangcwele baNkulunkulu. Ufike umhlaba usijezise ngokuthi nifunelani kuba nabangcwele nine, buyani nibhuqabhuqe lidzaka kanye nathi sigicike esonweni. Kodwa sibitiwe ukuthi singabi labatawuguqulwa live, kodwa kube ngithi lesiguqula live. Kumaqoka ke bazalwane ukuthi sathi ukuthi uma ngabe sifuna kuba bazalwane labatawumukela umbuso waNkulunkulu, kufanele sibe labangcwele baNkulunkulu sisaphila sihamba kulomhlaba. Nasifunza evini noma encwadzini yesambulo siyatshela ukuthi kwabonakala ticumbi tebantfu labangcwele lababuya etiveni tonke emhlabeni wonke, labafike bema phambi kwesihlalo saNkulunkulu bamkhonda. Labo bantu labangcwele lababonakala lapho kwakungimi nawe njengalabangcwele baNkulunkulu. Kungakho kufanele ukuthi sisahamba lomhlaba sihambe ngebungcwele, sibe ngilabangcwele baNkulunkulu ngoba sikhethe Kristu. Lathi live limile libekile tintfo talo njengoba uNkulunkulu asho athi khethani namuhla ukuthi nikhetha kuphila noma kufa, kodwa bengabe bekengaya ngabe nikhetha kuphila. Nathi siyakhetha live noma Kristu. Masimkhetha ke Kristu siyakhona ukuthi sibe ngilabangcwele.
sibe labo labatawuvuma bathandzekayo ngokuthi sibe tigcila telivangeli kunokuthi siguqulwe kucabanga kwethu siguqulwe timo tebantfu noma ma-ologies ebantfu singavumi ngokuthi titfo tebantfu tisiguqulwe kodwa kube ngithi lesithi sine siguqulwa livi laNkulunkulu kuphela sine sifuna kuba livi kuhamba endleleni yelivi laNkulunkulu kuletinsuku lesiphila kito bazalwane livangeli liyathengiswa lolo nalomningi kakhulu uyakhona kulithenga ngokuthi libuye libe lakhe uyakhona kubathenga abantu ababuyisa abagcwalise esontweni abe adi kahle ngokuthi udlala ngabo ngenxa yokuthi abantu benda njani baxosha bagijima emva kwemali ngako lolo nalomningi lona imali uyakhona ukuthi abathathe abantu abahambisa endleleni bathi babona ukuthi baya ebhujisweni kodwa baqhubeke hawu siyamlandzela thina umholi wethu siniketwe uNkulunkulu bakhohlwa ukuthi umholi lo nguye ngoJesu Kristu lekufanele ukuthi simlandzele labanye baze basiholele kwenteni tintfo letingasito bathi silandzele sikhohlwe kulivi laNkulunkulu sikhohlwe livangeli laNkulunkulu kodwa noma kunjalo ke bathandzekayo lihubo lanamuhla liyasidududela ngokuthi noma sihlangabetana nebolukhuni nebumatima noma siwubona umhlaba uguquguquka njengoba nje siwubona uguquguquka asati ngokuthi uNkulunkulu ukhona nekokuthi futhi netinkinga tikhona siyawubhekana nato noma tikhona sibhekana nato ngeke tize tisehlule ngoba uNkulunkulu okanye nathi bathandzekayo asiqhubekeni ke sathi ukuthi uNkulunkulu utawubagcina labo labathembekako kuye labo latawubese Jesu Kristu sewubaletha embi kwesihlalo saNkulunkulu uthi na bababe labangcwele nabankosi ngiyabaletha kuwe labanqobile emhlabeni asitigcineni singavumeli bubi nesono kufike etinhlitweni nasempilweni tethu asendeni lokungiko nekwelivi laNkulunkulu lokungiko nekwenqubo nangemigomo yaNkulunkulu noma live nemhlaba kuguqula kwenta tintfo ngetindlela lesetehlukile kuvumela lokusona ukuthi salongasabi isono thine asihlale sathi ukuthi lokusono kusono embi kwaNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu longusimakathe angasisita kokuthi sitholakale kulabo labasiqumbi labavela embi kwesihlalo sakhe semkhosi lesiva ngabo uma sifunza encwadzini yesambulo sahluko sesikhombisa sifike sihlale embi kwesihlalo sakhe semkhosi simbonge simdumise kuze kuhlatshelwe nathi kuthiwe abangcwele bahlobe ngezingube zimhlophe namagatsha ezundu nemiqhele ngabuni. Amen. Sesivile ishumayelo yalamhlaba bazalwane lekhuluma ngako ukuthi sibitelwe ukuthi sibe ngilabangcwele sitawucela umfundisi babe wethu Dean asithandazele umthandazo wethu wanamuhla lobekelwe lolu suku. Libandla alilunge sale sithandazela libandla nemhlaba wonke. Emthandazweni wethu ke namhla sebenzisa umthandazo D lo ngakabhalwa phasi lesitibhalele wona asithandaze. Nkulunkulu simakathe wena lohlanganisa labakhethiwe bakho ebudlelwaneni nasebunyeni ngawo umtimba wendodana yakho Jesu Kristu siphe umsa wekulandzela Kristu njengalabo labangcwele bakho lababusisekile basendulo ngetimpilo letingcwele kute sigcine sithokota ngalokuphelele ngayo intokoto lowasidalela yona tsine labakutsandzako Nkosi ngesihawu sakho. Siyakubonga simakathe ngabo bonke labangcwele labake bakukhonda etindlini letehlukehlukene emasontweni emathendeni emathempelini naphasi kwetihlahla lapho bahlanganyela khona yonke indzawo lapho libito lakho liphakanyiswa lihlonishwa khona. Siyabonga ukuthi nguwe lowende ukuthi kube njalo
Siyakubonga babe ngato tandla letiphakeme letikudumisa tikukhonda, tandla letihlotshisiwe netandla letingcoliswe ngeludzaka, tandla letigcinile kanye naleto letishwaphene ngekuhamba kwesikhatsi. Tonke leti tandla letingcwele letibonga tidumise wena etiveni tonke. Nkosi ngesihawu sakho. Siyakubonga Nkosi nabo labangcwele labasebenta ngamatima, labafaka bo makalapa emabhudze nemahlutse, labafaka tidziya, labagcoka emaglovers nalabagcoka emasudu, bayidlalile yabo inzima emhlabeni bendela wena nathi kanye netitukulane letitako. Siyakubonga simakadze ngobe ngekutikhandla kwabo labasendulele busisa umlando wabo, sende sifunze kuhamba ngekuhlakanipha, silingise bona ngekubeketela kutinikela lukholo ukukhonda neluthando. Nkosi ngesihawu sakho. Tipho takho tiyamangalisa simakadze, leto losiphetona kute sithole kuphila kwaphakadze. Ingatimlo yakho ikhanya njalo kubo labangcwele bakho, idumisa kuphumelela kwebafeli lukholo. Labangcwele labembetse letimhlophe bayakulandzela njalo, bakhatimuliswa lukholo lwabo, balahla emavi ebumnyama etiphatsimandla talelive, balandzela wena. Ngenxa yakho bemukela kumukulwa ngabuhlungu, kuboshwa ngetinketamo nekuhlukumezwa, bavuma kugangathwa kute bethwale bufakazi lobungcwele ngawe, wena losekujuleni kwetinhlitiyo tabo, batfola emandla ngekubeketela nangekuchubeka. Nkosi ngesihawu sakho. Sesiphiwe umsa wakho waphakadze, asithokate kanye nalabafela ukholo basendulo. Kristu ekulungeni kwakho siphe umsa wekufinyelela empilweni yaphakadze. Ubusisiwe simakadze ngobe ungcwele, unemusa, ulungile, wena loluthemba lababathembekile. Nika lababuthakathaka emandla, ucucutele labambofu, duduta labo labalilako, ugcwalise tinhlitiyo letithobekile ngentokoto. Nika labalambile kudla, labomile ubanatsise, labavungamako ubaphe kuthula, labanesihawu ubaphe umsa. Uphakamise labalahliwe, qinisa labangcwele bakho basakukhonda, kute nabo ekugcineni bathole umvuzo wabo, intokoto yekuphila kwaphakadze kanye nawe. Ngajesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo, umthandazo wethu sitawucela libandla lisukume, sesitawuhlanganyela kanye ekuthuleni noma ekuhlanganyeleni kwekuthula. Sicela libandla lisukume. Lalelani emavi emsindisi wethu Jesu Kristu. Nginika umyalo lomusha ngithi tsandzanani, njengalokho nami nginitsandzile, nani-ke tsandzanani. Nanitsandzana kanjalo bonke bakunati kokokutsi ni bafundzi bami. Ukuthula kwenkosi akube nani ngetikhatsi tonke, akwanzi. Simemetele sithi labangcwele bahlobeke tingubo letimhlophe, asibeni ngilabangcwele basimakadze. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo, sesingena kiso sigaba konzo yesidlo la sitawubonga khona, siphinde sibusise sidlo sethu sanamuhla. Sitawucala ke bazalwane ukuthi sibonge uNkulunkulu ngeminikelo yebazalwane bonke
sitawuvula ikhasi 116 sicale ke ngomthandazo number 48 umthandazo wekuqala kanye kanye sithathe iminikelo lesiyiphethe sibeke tatadethu etikwayo siyiphakamisele kuNkulunkulu kanye kanye ke siyakhuleka sithi ngebakho Nkosi bukhulu nemandla nemvumiso nenkatikulo nebukhosi ngobe konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thine sinikalo ngekwakho busisa bakwethu longcwele iminikele abantwana bakho busise bona abantwana bakho busise emakhaya abo busise Nkosi imisebenzi yabo ubusise bakwethu longcwele emabhizinisi abo emakhaya abo nako konke Nkosi labangeko kude kokuthi simakathe kwanze kugcwale ingcebo kugcwale kuthokota kokuthi ngaleyo ngqobo nako kuthokota baqhubeke bakukhonde bakuthanze bakusebentele wena egameni leNkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu amen. Uyabongeka Nkosi enkulunkulu mdali wethu notonke ngemsa wakho sinalesiko lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe edandathe bakho sitabase kwase kuphela kithi akabongwe 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 somandla. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu notonke ngemsa wakho sinalelibani lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wedandathe bantu litaba insebenzi senze sokethi akabongwe 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 somandla. Sisebenzisa umthandazo wesithathu wekubonga kwatise kokuthi namuhla lilanga labangcwele bonke ekhasini 122. Nkosi ayibenande ayibenawe futhi yenyuso litinhlitiyo tenu siyatenyusela eNkosini asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbangane kumthumisa babe ngumsebenzi wethu nensinziso yethu njalo etindzawo litonke kukubonga ngendotsana yakho letsandzeka yakho Jesu Kristu ngobe ungilivi lowadala umkhatsi ngaye ungumsinzisi lowamthuma ukuthi wasihlenga ngemandla moya longcwele wathatha simo sebuntu wadalwa intombi Maria ngenxa yethu welula tandla takhe esiphambanweni wacetha kufa kwemvula kuvuka ngalokho-ke waphelisa injongo yakho wakuzuzela abantu labangcwele. Nyalo ke siyakubonga ngesethembiso lesithumile selithemba lokubithwa kwethu losinikete lona ngalabangcwele bakho kude kuthi silandzela sibonelo sabo sigciniswa kudlelana nabo sigijime ngekubheketela libanga lesibekelwe lona kanye nabo semukeliswe umqhele webukhosi lo ngaboni. Ngakho-ke sesihlangane netingilosi nalabangcwele simemetela ludumo lwakho sithi ungcwele 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 Nkosi nkulu wemabandla kuqili lezulu nemhlaba ludumo lwakho siyathumisa wena Nkosi losedi kwabo konke siyathumisa wena Nkosi losedi kwabo konke akabongwe akabongwe yena loda egameni leNkosi Hosana Hosana ngaleli sedulu. Ibandla lizithe Nkosi ungcwele ngempela ungumthombo wobungcwele bonke moya wakho akehlele tiwalethi tipo atende tibe ngcwele kude tibe ngumtimba nengadi yeNkosi yethu Jesu Kristu kuyithi embuke kube yanikelwe kufeni kufala kwemukelanga ukukhululeka wasithatha sinkwa wakubonga wasihlephula wabapha abafunzi bakho wathi thathani nonke nidle
lokhu kuwumtimba wami lotawunikelwa ngenxa yenu. Wotani sikhuleke, wotani sikhuleke, wotani sikhuleke kuyu Kristu. Emva kokudla wayithatha inzebe, wabonga, wakujumisa, wabanika abafundi bakhe wathi, "Thatheni nonke, nathe kuyo inzebe engadi yami lena, ingadi esivumelwano lesisha lesingena kuphela, tawuphiselwa nini nebantu bonke, kode kuthethelelwe etonoteni, endani lobu kode kuthi ningikhumbule." Ukuba ufanele, ukuba ufanele, ukuba ufanele uKristu Nkosi. Ngakho-ke simemetela ukukholwa kwethu sithi, ngekufa kwakho wasinqobela kufa, ngekuvuka kwakho wasibuyisela kuphila, Nkosi Jesu wota ngeludumo. Sinikela kuwe babele siba sekuphila nenzeke yensinziso. Sikhumbula kufa nokuvuka kwakhe umsinzisi wethu. Siyabonga nebusela sifanele uma embi kwakho sikukhonde sengathi thina sonke lesihlanganyela kuwo umtimba nengadi yaKristu singahlanganiswa sibe munye nomoya wakho longcwele. Nkosi, khumbula libandla emhlabeni wonke, sende sikhule emthandweni kanye na Elina umbishop wethu naThabo archbishop wethu kanye nabafundisi nelibandla lonke. Khumbula abazalwane bethu lesebaye ekuphumuleni kwabo ngelithemba lokuvuka, balethe ekukhanyeni kwebukhona bakho kanye nabo bonke labendlulile emhlabeni. Sawukele sonke usende sifanele kuhlanganyela kuphila lokuphakathe naMaria kanye nabapostoli nalabangcwele bonke labenda intsandvo yakho etutukulwaneni tonke. Asikudumise sikanye nabo, sikuphakamise ngayo indvodzana yakho Jesu Kristu kanye naye nakuye nangaye ebunyeni bamalo ngcwele ludumo lonke nenhlonipho ngekwakho babe somandla kode kube nini na nini. Amen. Njengalokho uKristu wasifundzisa abathandzekayo, siyaqhubeka ekhasini 126 sisho kanye kanye sithandaza sihlabela sithi, Baba wethu lo sesolwene alingcweliswe ligama lakho, umbuso wakho awude, inzandwa yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla ukudla kwethu kwemalanga onke, sithethelele tono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako, ungasingenisi ebulingweni, usisinzise kolokubi ngobe umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini na nini. Amen. Bazalwane enkosini, nini labangcwele bonke labembeswe lokumhlophe ngosimakathe, lenzebe esivumelane lesebukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yenkosi yethu Jesu Kristu nesingwa lesihlephulako, asisiyo yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na? Thinele sibanyendise ngomtimba munye ngobe sonke sihlanganyela singwasinye. Mana uNkulunkulu lesusatonote emhlaba sihawukele, Mana uNkulunkulu lesusatonote emhlaba sihawukele, Mana uNkulunkulu lesusatonote emhlaba siphe ukuthula. Ngekuthi ithoba lokukhulu siyakhuleka kanye kanye bazalwane sithi, Nkosi lesihawu asonzelwe itafula yakho sithema kulunga kwethu,
kepha sithemba sawo sakho lesikhulu. Asifanele ke kwethu niphutha imvuthulana ngaphansi kwalo tafula lakho, kodwa wena Nkosi lokuma kwakho ungawela njalo. Ngakho ke siphe Nkosi lesihawu kube sihle ngalokufanele inyama yendoda yakho lethandekayo Jesu Kristu. Sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuyena ikithi kude kube nini nanini. Nkosi yasifanele, Nkosi yamfanele, Nkosi yamfanele. Khuluma livi lakho libe linye incebo lakho simakathe diyawusinziswa. Asembekeni wodlula kaNkulunkulu nelisusato nodelive Baba usisiwe bonke labamenyiwe edzilini lakhe lengcwele ngoba bona uyawubembathisa tingubo letimhlophe bavukele embi kwesihlalo lesikhosi saNkulunkulu bangilabanqobile emhlabeni ngoba baphile ngebungcwele bahamba endleleni yasimakathe. Sonzelani ngebathandzekayo sitomukela umtimba waNkosi wethu Jesu Kristu anikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele etinhlitweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Tipho taNkulunkulu leti bathandzekayo letendelwe bantfu baNkulunkulu. Amen. Sesiyephetha inkonzo yethu bathandzekayo siyaqhubeka ekhasini 128 bongani simakathe ngoba anemosa siyotsaka sipheli nonini simakathe uNkulunkulu umnikati wamandla onke. Siyabonga Baba kusibita ukuthi sibe kulabangcwele bakho wasikhipha kosebumnyameni wasingenisa ekukhanyeni wasipha ingadi yaJesu Kristu lengaye tono tethu tithethelelwa sendiwe sibe ngilabangcwele bakho. Asihlambe uNkulunkulu wethu tembatho tethu engadini yakhe kuthi ukuthi sitewembathiswa timbatho tebungcwele letimhlophe sivele ngokwesihlalo sakho sebukhosi sikukhona sikudumisa sithi uyingcwele 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 kanye nabo bonke tidalwa takho tikhona leti kukhonda tinsuku tonke. Siyabonga ke baba Ntongcwele ukuthi ngetimfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu wasigcina futhi ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho loyihlangano yabo bonke labakholwako. Sithe baba ukuthi sibeketele njengamakholwa laphilako kulobu budlelwane lobungcwele nekuthi sikhule lithandweni ekulaleleni nasekwendeni ithando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona abusa kanye nawe namoya oyingcwele niNkulunkulu munye kothe kube nini nanini. Amen. Nekuthi ithoba lokukhulu sikhuleka kanye bazalwane sithi babe mnikati wamandla sithinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngomhlatshelo lophilako sithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sinikele itumo nebukhosi bakho. kuNkulunkulu yeselo wasithandza wasenda semkeleka ngalothandzekako kuye kuNkulunkulu indvodzana lowasithandza wasikhulula etonweni tethu ngengadi yakhe
kuNkulunkulu Moya loNgcwele lothela kabanti luthando lwaNkulunkulu etinhlitiyweni tethu. kuNkulunkulu munye weliqiniso akube luthando lonke nengadimulo yonke netikhathi tonke naphakade sisamkhonda singabangcwele bakhe ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwencaconza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana naMoya loNgcwele asihlale kithi njalo asithi amen siyakudumisa asithi amen siyakudumisa asithi amen 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 siyakudumisa. Siyabonga kakhulu bazalwane sesifike kiwo amaphethelo ayo inkonzo yethu inkonzo lalapho besikhumbula labangcwele bonke kwangathi besingaqhubeka sihlale singcwele phambi kwaSimakathe simfune ubungcwele nengadimolo yaSimakathe simphilele simkhondena sihlale kuye sithokode ngaye ngoba yena usipitile wasibitela ukuthi siphile impilo yangona phakathi. Asibalelwe ke bazalwane kulabo labangcwele labayovela embi kwesihlalo sakhe sebukhosi bathokoda badumisa imihla ngemihla. Bangathi ke uNkulunkulu ngaba ngathi kuleli viki bawusanzekayo sisaqhubeka siqhubeke netinakekela letivikela sigcinisekeke ngokuthi legciwane lelihluphako kuleti insuku alifinyeleli kithi kwangathi uNkulunkulu angasimbonya asivikele thina nemakhaya ethu nebantu bethu egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Hambani ke ngekuthula nangeluthando niyosebenzela iNkosi egameni laKristu. Amen.